Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan nga intay ikanbyag ita ket nagagapo. Kan ipagayam akayat na ti pawagan itinagan a Christine. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamet pa idrama to'y pakasarita ak itibiyag. Mamartek ken sugador ti amak. Ket dimteng ti gundaway, adi na kon kayat apagtuluyen iti panagadal ko. Ket kayat na kaipaasawa iti lumakay nga dabasit mabalin na iti biyag. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Christine. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, apa kasta tilangan, Christine? Diyak namin malibatan ti imbaga ni tatang. Nga niya? Asaan na kun apagtuluyan nga agadal iti kolehiyo. Agsapula kanulatan iti panggedak. Anya? Kaya't ko ti makaadal, Ashley. Kat kasano nga rodan? Diyak nga rod mo. Mariribo ka na ka talaga. Sigurado anabartak manin asamangpat ni tatang. Ay, unay mo ti kastoy. Kaanon to nga ta ang maisardeng ni tatang ti panagin-inom na. Ay, isuday ta nagtok-tok-tok. Christine! Lukatan da ito! Kung nagtupay ka ta na bartak manan. Mabit lang, tatang! Narasin ma! Nagbayag kan! Nakabaybayag ka amang ilukat iti daw. Ay, aginayat kayo, tatang. Ang mga lumatumba kayo manan. Danag mo na ya. Nalaingak. Amok tararamida. Tanda ka di impawit ni Manong mga allowance mo. Adda, tatang. Ikanak man. Umdas lang nga allowance ko ita alawas, tatang. Kan adapay bayadak iti eskwilaan. Basta ikan na, kunak. Ngam, tatang. Maysa, hindi ka pa'y lamang ta makaraman ka kanya ka. Allowance ko day jay, tatang. Sukat sa krubit laeng. Ura pa'y triplin to ah. Ala, ikan nak, ta inak paadwan. Ante Marga, mabalin ti umutang. Adda ngamin babayadak iti pagadalan. Saan ayaan nagpawit ni Manong mo? Nagpauit, ante. Ngam inala ni tatang. Sigurado anapan naman ng insugal. Anya? Ay oo na yun day nga amam. Pati allowance mo, isugal na. Wan nga rod, ante. Ala, ibagam naman ti kasapulang balasang ko. Ngam di mo ibagbagan iti amam nga inikan ka. Taamangan no alaen naman ay. Dayam amukan ka, Christine. Ni Magnaw. Magnaw, isaw ti bagbagak nga anak ka. Hello, Christine, ading. Ading ko na. Katkaslaag ka idaddan ka ni tatang. Hello, Uncle Magno. Oray di na kun awagan iti Uncle. Magno ko namlatan ading ko. Christine, denggam to ibagak Isaw, ti kayat kau apaki asawa. Anya? Saan ka nga agmulagat akasa? Saan? Diyak kayat tatang. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Pasensya ka ni Dirabii, nga imayan mi ading Sorry mat Uncle Magno. Ngam idiritso kon nga ibaga. Ubingak pa'y. Kat kayat ko pa'y tag-eskwela. No kayat mo ti agadal, awan parikot. Pagadalin ka. Saan yung obligasyon ti mang paadal kanyak, Uncle? Unay matan, paulit-ulit mati mangawag kanyak iti Uncle. Manong, wano, Magno, kunamlatan kanyak. Uncle, matirumbang ayawag ko kada kayong. Taarig na ama kayon. Ha?
Sige, Uncle Magno. Tani, adapay assignment ko nga aramida. Agin ko kung nakapaylaang mat, Christine. Agapaylaang ti saan mo pangayatan ka ni Magnaw, kat baknang. Maitad na amin ang masapul mo. Unay kayo matan, tatang. Arig na ilaklakod ako ni Tiday Chi Alakay, iti kasto nga aramida nyo. Anya, ay nagadukot niya. Ay na, makiasawa ka din kan kuana. Tapno mairanod tamat ay iti kinabaknang na. Sikan ati makiasawa king kuana, tatang. Anya ti kunam. Awan! Basta, di kuna makiasawa kan kuana. Adal-adal dita. Adula amin. Manong Dani, kaano ka kading agawid? Jakpaya mo ading. Okay ka di? Awan, Manong. Nabayag ngamin adi ka nagawawid. Pasensya ka natin ko. Isupay ngamin di pagplitik ko mga gawid. Manong, Hanggang kita agno makaawid akin to next week. sige Manong, ikarigatam ko mati ang gawid. Tadakayat ko nga ibagakan ka. Agsarsarita tamatan. Ibaga mo na. Ibagak tulatan, inton makaawid ka. Ay, agyaman ak ta nakaawid ka matlangan, Manong. Huwag natin ko. Hadakon. Nay, ada ka matgaya ang danay. Ikanak man iti kwartam. Panganan mo nyo iti kwarta tatang. Damagang pahilaang no pangusarak. Basta mangtad kan, awanan ti adu asaw. No yinom yung tumat lang. Uri saanan. Kakaasyak amang manggad. Yinom nyo lang. Na, tanatangsit kan? Sana kinatangsit tatang. Masaya nga nakiti pagbambanugak. Tayin inom nyo lang. Nita, saan ka amang tayo da? Manong, ikamlatan. Sigurado asaan nakasarduhan. Aging ga adi mo ikan. Manong, jak umanamong iti kayat ni tatang ang makiasawa ak iti daydi alakay. Kalpasan ti graduation ko. Jak mat itulok akas ta ti mapasamak aading ko. Kayat ko ti makaadal, Manong. Pangasim. Isurot nakto ko maidjaayan ti pagtrabtrabahoam. Ala, kita agto na kasano. Please, Manong. Diyak kaya ti agtalinaad dito eh. Sigurado nga ipaasawa nak ni tatang iti daydi amagno. Bayam, kasaritak to nga ro dagiti kakadwak. Tama kipagnaid kanto pala ijay. Total, adamat kwarto ang mabalin mo to apagyanan no bilang. No kasta, sumurot kanton ka ni Manong mo ijay laon yun. Wen Ashley. Ay, diyak laki ti kaya ti makiasawa iti lakay. Kanjak mo't ay ayatan. Ay, uray siyak mo't ano bilang. Ngam, kasano no di nakapalubusan ni tatang niyo. Awan to ti mabalin na ah. Tadamot ni Manong akadwa. Ay, unay mo't ngaminan ni tatang mo. Naimbaglakit din, tasaan akas jay ti amak. Iso an nagasat ka, Ashley. Ta saan akaslakan ni tatang tinagbalin nga amam. At manen, Christine, uray no imbaga madina kayat. Jak maupay amang pasyarkan ka. Sartingan dakuman nga umay paspasyaran, Uncle. Palugodan naklata ka din. Sana bale, tasaan ka matapilitan, no di mo pa'y kaya ti makiasawa kanyak. Urayan ka, Christine. Anya? Wen, Christine, nakasaganak nga aguray. Ulitak man nga ibaga, Uncle Magno. Awan nam namaom kanyak. Iso na say-sayat no isardeng mo ti panagaram mo kanyak. At yung gayam di nautang ko, idi. Pasensya kayo na. No italaang ama itid ko. Awan anyaman na balasang ko. Agyaman iti amin at tulong nyo kanyak, anti. Diyak tumalipatan day ta akin na imbagyo. Anya kalakit din aya. Naragsa ka ka makatulong. Thank you, auntie. Manumot day ta na panagyaman mo balasang ko. Kas ko nakitayan, maragsa ka na ka makatulong.
nang runa no kasken ka ti tulunga. Itian niya aga po sumurot kay ti kabsat maw. Nalpasen nga intulag ka kanimagnaw. Kunak matadyak kaya, tatang. Saan nyo ko mga ipilit ti kayat yo, tatang? Masyan kayo kumamat iti kabsat ko. Apeng ilako yo. Na, ilakaw. Ipaasawak nga raw. Saanan a minor di edad, isu ang mabalinan ang makiasawa. Manong. Di ka agdanagari ko. Siyak ti makaam mo. Ay, saan ka man ang makibibiyang sigadanay? Makibiyanga. Takabsat ko ti kayat yo nga isagmak. Jack itulok nga ipaasawa yo ti kabsat ko iti saan na kayat. Agyaman ak, Manong. Tana ilisi ak iti ima day jay alakay. Awanan ti rum mga pagdanaga, maring ko. Manong. Dito'y kapelangag na el. Ano sa malabasitan tan nailot to'y pagyanam a kwarto. Okay lang, Manong. Tinapatag at the peace of mind ko. Okay nga, Rod. Kat kabayatan nga wan pa'y mabiro ka mapag-extrami ta a bakasyon, ilutuan na kami pala ang kadagiti kakadwak dito'y. Sana ba ta ikanta kay titangdan mo. O sige, Manong. Mayatak iti dayta. Ngala, makamu ka nga rodan dito ya. Ten nakon ikayan dagiti kakadwak. Dandanin pa nag-enroll, Christine. Agikat ka ni ti pagpapaayam a panganan. Ngam, Manong, isopay ti masweldo. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Siya kung ti makaamoy ti pagadal mo. Isaganam ket din dagiti requirements para ti panag-enroll mo. Uwan, Manong. Ket ne, jay kanayon nga bagakin ka ha? Tilang panagadal mo ti ipasnak mo. Saan ka pa nga agpapaaram? Nalawag? Uwan, Manong. Inak-ayabanan ni Manong. Tamang rabii kamin. Agripaso akpay kadagit lessons mi. Adamot ka sarsarita na iti cellphone. Oo, pare. Anak ka di ibagbaga ka buludag. Magipitak namin. Umut-utang gayam ni Manong. Agyaman ak pare. Pasensya ka na. Musika ka na yung ti bumulbuludak. Kasi matikapsat Oo, pare. ko. Thank you. Sige. Mailumlom iti utang gapo kanyak. Manong, anya nga tan wag sardengak pay laeng nga agadal. Anya? Agsarden ko na? Taapay. Amok ang marigrigatan kan amang isaksakat iti panagadal ko, Manong. Maasyanan kan ka. Di mo't imagakken ka asaan alay ta ti panunutam. Ngam, adon ti utang mo, Manong. Isong agsardengak pay laeng. Taag trabaho ak. Ituloy ko to ti agadal, no adamdas nga aramatek. Saan mo nga ipilit ti kayat mo, Christine? No ipilit mo dahil ibagbagam. Pampanagnagam, ahusto ti ibagbaga ni tatang. Adto yun ti na sweldo, Manong. Nay, apay nga itid mo kanyak ngay. Sweldom na ita. Sika nga ron ti manghigam Awatem, ta-deserve mo, Manong. Kurang pa'y day tama ikumpara iti ado a sakripisyom, tapno lang makadano nak iti ayan ko ita. Sus, anyakat niya din ko na ya. Ita, tanakalpas, kan addaan akon iti trabaho. Bumawi ak matkankan ka, Manong. Diyak matagur oray ti panagsubad mo. Bayan naklatak ko nga agsubad iti kinaimbag mo. Christina din ko. Uwan, Manong. Kat oras matan, tapno asikaswam ti bagim. Agyamanak, tamalagit na ka pinasyar anak ko. Kunaklakid din nalipatan da kaon. Pasensya kayo natang. No itala nga nagawid kami. Maawatak anak ko. Pakawanan da ko Nangrunakan ka, Christine. Amo nga daw tinagbiddotak. Awan day jayan, tatang. Lipatin yon, tinapalabas. Awan sirsirbik nga amayaw. Gaputa sa anak nagpakaama.
kasla kandila amaron runaw ita. Gapo itinalaos abain ko. Mala, bayan yun na jay, tatang. Lipatin yun. Di kay agdanag. Tanapakawan kayon, tatang. Kat nasaya at tanaamiris yun nagitibidtot yun. Kat sapay ko ma. Ta ipakita yung kada kami kanimanong anapudno kayo iti ibagbagayo. Nakita mi met, anapudno ti amami iti panagbalbaliw na. At daman dagiti gundaway, adi na maliklikan ti uminom iti arak, ngem tumimtim laengen. Ita, at daan kamin iti kanya-kanyang pamilya kini Manong Dani. Ket uray no at daan ako niti bukod a pamilya, jak metlat taliwayan ti mangtad iti tulong, iti kabsat ko. Tuy pagayam mo, Christine. Agyaman aklaunay pagayam Christine, iti daytoy apakasaritaam. Nasayat launay, ta nagbaliwan ti amayo. Tay kunadan, at dalat ta silid ti panagbabawi iti kaunggan. Ket kada kayumet ngagkabsat, amok ngagtultuloy ti bendisyon ti Apo kada kayo, gapo ta nasaya at ti kababalin nyo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Christine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kepanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.